Hlavná myšlienka je bratstvo dvoch národov, pochopenie, porozumenie medzi ľuďmi, ale hlavne to, že tá myšlienka súvisí aj s hrdosťou na svoje národy. Na jednej a na druhej strane úpätí Veľkej Javoriny nežijú len priatelia, ale sú to už aj rodiny. Takže je to také milé, pekné stretnutie. Málo kto vie, že napríklad rod Štúrovcov pochádza z tejto obce. Málo kto vie, že sme tu mali veľmi veľa dejateľov, ktorí vplývali na Slovensko, vplývali na úctu k svojmu národu a k svojmu jazyku. Nie len teda táto doska, ktorá symbolizuje dobrovoľníkov z roku 1948, formovanie, organizovanie protifašistického odboja, alebo teda miesto hrdinských partizánov, ale rovnako tu máme aj dosku Jozefa Ľudovita Holubyho, po ktorom je pomenovaná aj táto chata. A práve tento rok máme významné výročie, kedy ubehlo 100 rokov od jej prvého sprístupnenia pre verejnosť. A sme takoví potulní husári a dostali sme pozvání od toho vašeho váženého pana starosty z Hlubiny. Tak jsme tady už po druhé, po třetí rok a snažíme se trošku představit tu historiu, hej, která teda obzvlášť aj patří k tomuto místu. K historii patří střelba, k historii patří husaři, dragouni a další. K historii patří taky naše marketánky, které se obětují, když je nejvíc potřeba, starají se o nás. No, jinak my jsme teda rakousko-uherští husaři. Našich císařů rakousko-uherských. Když jsme tam sami, těch očách nebe vidím, lebo sa mě to zdá, těch očách nebe vidím. Sme na Veľkej Javorine, kde sa kedysi povedalo, alebo pán Hurban, náš veľký dejateľ, povedal, tu navždy bratia sa stretať budú. Takže ja len dúfam, že táto myšlienka tu pretrvá a pretrvá na veky. Nie na dlhé roky, na veky. Roky jezdím naším krajem a vidím, že v něm máme moc silných a hodně silných příběhů. Ale ten příběh, který tady společně píšeme na Javořině, který se netýká jenom jednoho národa, ale dvou národů, je o to silnější. A pokud se tady setkáme a zpíváme ty dvě naše nejkrásnější písničky společně, tak je všechno v pořádku. Jen to tak zůstane. Aby sa